Na narua akirikuria mwana ndagitari ni akwithirwa akiritana aciari thina ya infection mono infection ya twana twa ari ya maumago. Enda kwariria mantu ja infection cha maumau. Ana beto para baingi baguchumbura ni infection chetawa UTI, urinary tract infection. Nambuge murimo joja maumau kireana limo igento trike mono kumenya mwana ukwe na murimo jo maumau. Nonto ana pamba bate aria. Mwana atubo kwira mamu kuigwa murimo nkiumaga. Ede ndingenda kuga ujo. Murimo jo maumau jo infection ye maumau enjere maumau itho i common gitwana twatwari no nkurukia twana twatu boys, lakini nkenda kwariria mantu ja twana twatwari na mpariria mantu ja twana twatu boys twana twatwari kana antu bonde ba days kitubibonaga baikara baichumbura ni infection ya maumau ikwithirwa urethra ikumara maumoja kumira mwanka arama umoja jakaraga gintu twitaga mbete imblanda na ndi uketha twana twatwari mamoja kiuma iraja mbete itherwa iri kuraja sentimita inyaki na ndiro ithera infection igatonye raja kwa kuma ira mwanka okinya kimbete ikava kan distance kaninti ni mono indi batu antu arume ukethera mbete yetu na kuma kimbete mwankara mamoja kumira i 20 cm ikuraja mono nino ntuonaga twana twatu boys rimo mono tutukwatangwa ni infection cha maumau kurukia twatwari na kauga twana twatwari na tu tweta kioro pupu no tukana ikaniti ni na kareta kindaipa kana akathiria gwita pupu ikangurwe muntu umete mbere utite nyuma tikuma nyuma bwejite mbere nuntu thera infection ira nyingi chiotoma ana betho bena infection cha maumau chumana ya na pupu ukethira kioro kiria ikyo gi contaminate mwana kwa ndingienda mwana wetu eta kioro na tiga gwekwa na kioro egitarira aja na kara ichenjaua na number 2 eta kioro egitara kwangurwa na ngurwe tukiuma mbere tuitite nyuma na utukomba kwa avoid infection chia maumau bonge nabu ana betu ba ibakare baeja baruji rurwingirwa kunywa nontora tukunywa ruji no mwana okuo karakiumanga nora mwana karakiumanga no ugo karai aitheraia mubuko jo tugwita mbete kana blanda twana tatumbo ina tu twana tatuije na tu ku challenge inge twinayo twana tatuije na tu nwitharaga kanyamuka gakumaga nonto kena ngosi ire tanawa ukethera ngosi ira iome katikati ka ngosi na kiongo kia kanyamuka gakumaga ntanta ira cha muthie cha maumao icheja ikaigarau na che igarau ukethera rimwe ni thitha ya infection ire au nero tukaga kana gakamboi ndiga kura ikagwatwe kongo karea kadhinora gaitwe ome ngosi ire ikagaitanwa ome kaitanwa ome then muciari akajukia rujura murutira rwena gachumbi na kabamba agakathambagia kenda kuma au akarekeria gachoka na kairi na ndi ethro intuko ijire kana ethro intuko chionthe kakathitha wo kairi kakathambwe kuma ukana kakaije tutithora twina challenge ekwitha twina infection kana bacteria yucheja kwa affect kanyamuka gakumaga na mwana nawe rengi uraumba kumenya mwana ukwie na infection cha maumao akarakiwa na umona tumbo tumo pamoja tobo tatu kagorerana ndawa chia amiba angacha menyo kumbe mwana kuna infection ya maumao enayo neta thime kliniki ya maumao none kanetho na infection daktari amutirite. Number 2 no thera mwana karakiwa na umona kichwa ni infection cha maumao enacho. Number 3 no ne mwana kuna aregere kure ni infection ya no thera na infection ya maumao. Number 4 mwana no akaraitaika uketho mwana ire agataika na atina mwangi kana rimwe nye na mwangi are agataika na ate ko mantu ja infection ya maumau kwa into bibio ndena ana baba kunena nene anabo ukona akiuga mimi chungu ni kisusu
ukona mwana akiumaga uchungu kinyeu ndariri yengi egutwira mwana wetu ena infection ya maumau.